I pozdrav svima, ja sam Mako. Ja sam Mača. Upravo tako. I danas ćemo igrati Drive Ahead. Satran. I... Aj ti igraj. Može, znači ljudi, prvo ću ja igrat, da pokažem kako ja igram. Znači, ja jako dobro igram, da se znam, I ja. jer ja sam sad, pogledajte koji sam ja dobar deku zato što su one... A igramo ja protiv tebe, alo. Prvo ja igram ovo rekasi. Evo ga, već sam ga ubijam i on je mrtav, tako mislim. I sad red da nisam provinao, mislim ono najbolji dek na svijetu. Znači, mrtvačka kola, neću, hvala. Adio. Mamut! Neću mamut. Neću da uzmem mamuta. Mamuta. Vamo, znači, sad će Stipe igrat. Onda ja riješim Ja ću igrat protiv ovog čovjeka. Znači, sad će Stipe igrat protiv ovoga. Može. Znači, sad će Mako igrat protiv ovoga čovjeka. Znači, motorsa. Čok. Dobro je, niko nije izgubio. To je jako dobro. I was lightning before the thunder. Kako me skinija? Ima više health out. Znam da ima više health od mene. Pazi lopta. Oh my god, mrtvačka kola, Coffin Dance. Otišao mi je. Pararam. Evo ga, kaži me sad ubit. Lagano, eto kako pa hvala ti. I sad recite u komentare ko je bolji. Znači, Uglavnom, tako što vidite, upravo sam ga udario jakim ovin. Neće me... Gotovo. Dobre, nije gotovo. Nisam pobjedio. Ali možda čak i pobjedi, ali ne vjerujem da će pobjediti, ali tako, brate. Brate, mili da krili. A daj! I Stipe izgubio. Sad igramo 1:1. Slušajte ovo. Čekaj sam to. Ja sam kao i uvijek. Ja sam plavi čovjek. Imam random. Znači sad ćemo, ja prvo biram svoje auto. Znači da vidimo. Ja ću random. Ja ću za to ovo. Dobro. Vidite, ja sam ovaj plavi. A Mako, Mačo je ovaj ovdje crveni. Znači ja sam sport. A ja ću staviti random. I sada igramo one. No thanks. I da, znači. No thanks. Ne, brate. Okej. Evo me! Oh my bože. Oh yes boys. Kao što vidite, eksplodirala je bomba. I ja sam ga ubio. Ja imam dječja kolica. Shit. I sada ću ga pokušati ubiti, što je nemoguće valjda. Oh fuck. I ubio sam sam sebe. I to je jako dobro za mene. Ali za njega nije baš. Cupa. Oh my god. Jesam ga ubio. Ubio si. Jesam. Aha, šta sad? Ja sam sada jaje. I savršen easy jaje, sam sebe ubio. Izlegao sam se. Aj bok. Lightning before the thunder. Šajze. Evo ti ga. Kako si me ubio da mi je znati. Znači ljudi, ja ću njega pobijediti. Evo ti bomba. Oh my god. Ne, Ode Stipe. Ti si me bacio u oštrice. Tu možeš naprikati. Uiii. A Komo ga udarilo? Ja sam pobjedio sam. Vidite ovo za ispočetka. Znači idemo ispočetka. I samo da vam kažem, ova se igra zove Drive Ahead. Da vam ponovim još jedan. Okej, šta sad? O moj bože. Daj, neću... Oprostite, ne sponzoriraju me. U redu. Nisu me sponzorirali, pa ono. Idemo. Bum. Već sam ga ubio. O moj bože. Ja sam ga već ubio. Kako si tako jak u ovoj igri? Buf, mrš bredo. O moj bože. O, jes. Ja sam je. Bom. Kako te nisam ubio? Sad si mrtav. A jao, ali nije fair, ja sam samo, ali ovo je nešto najbolje kod ovog auta. Znači on ima Što je najbolje kod ovog auta? Ima booster. I on je mrtav. Pa znam. Pljunio si me, fuj. Mačo, pljunio si me. Ljudi, ja sam njega pobjedio, mislim. Dobro. Mislim, ono... Mačo! Ko će da ima... Oh my god! Gospodin Klještić. Mr. Krabs, what are you doing there? Evo ti bomba! Okej. Shit. Ne, bomba! Aha, vid mene kao... A znači, najbolje kad nađeš boost. Tara, ubiću te. Burs ili boost. Oh, shit. Evo ti Coffin. Coffin Dance. Taran. O ne, čovječe. Adio.
Pa čovječe! Ja sam ostao, brate, na ovome stupu i ono padne. Pa čovječe, 2 puta za redom si me ubio. A daj, nije fair, imao si formulu, ej. Pa znam, pa to je dobro. Thunder. Ja sam prob. Aha, baš. Možeš misliti. Thunder. Aj, uvdo takav sam. A nije fair, alo! Okrenem podinu se kao krenuo sve pred. Uglavnom, Ajmo ljudi, o moj bože, kako je ovo auto jače od ovog. Uglavnom, To šta ima ljudi, boost. kako vam se sviđa ova igra, napišite u komentare dolje. Dolje u komentare. Šta? Ubio si bebu. Ti si beba, Stipe. Beba je eksplodirala zbog tebe. A vi mene jesam brz, brate. Okay. Oh my daj. Aha. Oh my daj. Pa ljudi, ovo je... I teško vam igrati protiv prijatelja koji je iskusan. Mislim, protiv 2 iskusni. Kada ste vi iskusni i vaš prijatelj iskusan, to je onda teško. A daj, nije fair, brate, sudden dead. Sudden dead. Alo, ne. Daj. Jes, umro si. Au, brate, Stipi još ono. Vitara napravila si kućicu. O ne! O ne, bože. O ne, o jes. Thank you very much, my friend. Bye bye. Jesam pobjedio. Neću. Koliko treba ovo već? 7 minuta. O, redu idemo. Znači, Stipa ide sada uzeti ljudi, auto. Evo ovo. Neću ja uzeti auto. Nikoje, kinesko. Znaš što ću ja uzeti. Evo ga. Uglavnom, ubrzo ćemo moći otvoriti ovaj čest. I ovdje su vam ove stvari. Čekaj, samo trenutak. Ja ću uzeti... Ne, čekaj, to je isto. Čekaj, stani. Ja ću uzeti formulu. O moj bože. Formula protiv sportskog auta. Bing. Ajmo ga vidimo što je. Ja sam mislila... Nema veze. O moj bože, pokazala sam s facu. Dobro je, pokazala sam facu slučajno. Nema veze. Oho! Nemoj mi dira ruku, opet ću si pokazati facu, a facu pokazujem tek sa 5 ili 10 pretplatnika. Čak i 20. Zapravo 20 je prevelika cifra. Ja sam ga ubio, vrat. Pepa, hvala ti. Znate ljudi, mogli bi tako i snimati Minecraft. Odnosno ne mogli bi, nego hoću. Nego da vam kažem još nešto. Kaže, još sam umrao. Šao mi je. I da, malo igrat ćemo kasnije GTA 5, da može pa malo... Da, a ja ću na kompjuteru igrat ću Team Fortress 2. Ako možda ne znate što je, pretražite na internetu. I predobra vam je igra, morate odigrat. Možete na kompjuteru igrat. Odnosno, kompjuteru. I na laptopu, kompjuteru, sve jedno i... dobra je igra, stvarno. Imaš puno dobrih igrača, 8, koliko? Snješko Bijelić. Ne! Bomba me spasila. Kao što vidite, tako sam minut i ne.